Molweni ngegama lika Jesu. Praise God. Yanibulisa nonke ngelihli igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Yanibulisa South Africa igama lika Jesu. Last khona sizothetha ngodaba nje olwenzakalayo in the world, in many churches. Sendikhona ngalona mzuzu to proclaim the gospel of Jesus Christ, to preach Christ and him crucified. Kunamandla asegameni lika Jesu. Kunamandla ahleliyo kuJesu Kristu. Kunamandla amakhulu ahleze egameni lika Jesu. Lona lodwa linikeziwe amandla negunya emazulwini. Igama lika Jesu linamandla emhlabeni. Igama lika Jesu linamandla phansi komhlaba. Linamandla igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Sendikhona ke ngalomzuzu. Sendikhona ngalomzuzu injongo yokuba kuhlale njalo kuthethwa indaba ezilungileyo. Senzele ukuthi abantu bazi ukuthi siphila ixesha lini eli esiphila kulona, ngoba abanye abantu abasenandaba ukuthi sekwenzakala ntoni emhlabeni. Bakhohliwe, abanye barojiwe, ingqondo zabo zirojiwe, umuntu akasaboni ukuthi sekwenzakala ntoni la emhlabeni. Sizothetha nje ngodaba oluthi chaos in many churches. Chaos in many churches. There is a lot of chaos that is happening in many churches. Abantu abaninzi bayaqolwa, barojwa, bayaqhathwa. Bayaqhathwa, abasazi ukuthi benze njani. Kodwa namhlanje sifuna siqale nje sifunde nje izwi likaThixo, sichaze ngoludaba ukuthi kwenzakala ntoni. I'm not here to speak about the name of the church, but I'm here to tell ukuthi abantu kwenzakala ntoni in many churches. Andizuveza amagama wamasonto ngoba igama lesonto ngeke lakusiza next. Igama lesonto ngeke limsize umuntu noma ngabe sikaxelela ukuthi kwenzakala ntoni kwela sonto ngeke kusize nganext. Kodwa I'm here to tell you about the gospel of Jesus Christ of Nazareth. Elithi iBhayibhile sifunde pha in the book of Luke. In the book of Luke verse chapter 4 verse 18. In the book of Luke chapter 4 verse 18. Lithi iBhayibhile, umoya wenkosi uphezulu kwami, ethe ngenxa yoko yandithambisela ukushumayela indaba ezilungileyo kumahlwempu. Endithume ukuba ndiphilise abanhliziyo ityumkileyo, ndivakalise inkululeko kubathinjwa, nokubuyeselwa kokubona kwabazimfama, ndindulule abaqobekileyo bekhululekile. Malibonke igama lika Jesu. Lelizwi likaThixo leli nkulunkulu malisikelela libusise egameni lika Jesu. In Jesus name we pray, amen. Lakhona sivisa ibhalo la khona uJesu efundwa incwadi ibibhalwe nguIsaya. Isaya profeta ngoJesu ozofika emhlabeni, azoprofeta ngento uJesu azoyenza emhlabeni, ukuthi imission yakhe ukuthi azoshumayela indaba ezilungileyo, azovakalisa ububumkani bezulu, azovakalisa ezobonisa abantu ukuthi there is God
osenendaba nabantu emhlabeni. uIsaya evakalisa ngoJesu ukubuthi uJesu mayefika emhlabeni uzofike azokhulula ababophekile ababotshiwe ngamandla ombuso bomnyama. La khona uIsaya efunde futhi eprofeti ukuthi lo Jesu luzoxa efika umoya wenkosi, the Holy Spirit, uzobe phezu koJesu. Uzothi uJesu esenza yonke into, kodwa umoya wenkosi, umoya engcwele ehlezi phezu kwakhe uJesu Kristu. Ngoba awukwazi ukushumayela ivangeli umoya kaThixo engekho phezu kwempilo yakho. You preach the gospel because of there is a Holy Spirit ophezu kwempilo yakho. Kodwa namhlanje into esizoyiveza la, sizoveza ukuthi nangona nje kule mihla esiphila kuyona sibona ukuthi kwenzakala ntoni in many churches. Into uThixo angayisayithandi, uThixo akasayifuni. La khona sibona abantu abaninzi bethenga impiliso emabandleni, emasontweni, ngoba izwi bengalazi, ngoba sebengasagxilanga ezwini abantu. Ngoba the reason why siye esontweni kuba sifuna ukukhonza uThixo ngomoya nangeqiniso. La khona sifuna ukuhlangana khona ukuthi umuntu ofike nendumiso athi indumiso, umuntu efike enemfundisi afika afundise. Kodwa kule mihla esesiphila kuyona le yokuba abantu bafundiswe ngevangeli yasuswa esontweni, yasuswa emasontweni. Akusekho ukuthi abantu bafundiswe ngevangeli ukuthi umuntu kumele aphile njani evangelini, kumele umuntu abe ngumuntu onjani evangelini, ngoba ivangeli lifuna abantu abaliphilayo, ivangeli lifuna abantu abalenzayo. Njengoba usazi uJesu wakwathetha nabafundi bakhe, ethetha kubafundi bakhe esithi ngolenzayo izwi, ngoba izwi lifuna abantu abalenzayo izwi likaThixo. Kule mihla ke siphila kuyona le nto kuthiwa yi-teaching ayisekho emabandleni. Abantu abaninzi these days uthi xa sekunikeza umuntu ukuthi ashumayele, umuntu ufike avuthe ubone ukuthi ibandla lonke libusisekile, ngoba okukuvutha esikubona abantu bevutha ngako yiko lokho kwenza ukuthi abantu bangagxili ezweni. Kodwa xa sekumiswa abantu uthola ukuthi umuntu sithi lo muntu uyabanda, lo muntu upholile, wenza ukuthi silale, kanti abazi ukuthi bese kufika ixesha lokuba ibandla lonke lifundiseke ukuze libe rooted in the word of God, ukuthi ibandla libe rooted in Christ. Ngoba injongo yethu kukuba abantu bahlale elizweni likaThixo. uJesu wayethi mayifundisa abantu, abafundisa abantu engavuthi uJesu. Okukuvutha abantu abaninzi endithetha ngako bayakwazi. La khona abantu beshawuta kakhulu, beshumela kakhulu, beshumelela phezulu, kanti abantu bazoba blessed okomzuzwana uma umuntu eseke yambile esontweni, sekehlele endlini yakhe. La khona ebonakala khona ukuthi lento ibikade ishunyelwa esontweni azange imbusise, futhi zange imenze abe empowered. Ngoba these days kushunyela kakhulu, kodwa abantu ababikho empowered, abantu abagcwalwe ngamandla kaMoya Engcwele, abantu abahlali ezwini likaThixo. Iyo lonto these days abantu uthi noma sekufika inkinga kuyena, umuntu acinge umfundisi wakhe, acinge ukufonela umfundisi wakhe ukuba ndibhekelela le nkinga, okanye umntwana wakhe uyagulwa ezinzulwini zobusuku, umuntu ucinga ukufonela umfundisi wakhe. Ingxaki lo muntu akahlelanga ezwini likaThixo. Ayikho lento ethi uba ngaba uyayibona le ntaba ihlezi phezu kwempilo yakho, unamandla ngolukholo olunalo, unamandla okuthatha le ntaba uthi intaba funquka phambi kwami, intaba isuke iphonseke elwandle. Silandelwa ngamakholwa
angekho rooted in the word. Ngoba when you are rooted in the word, noba sekufika temptation phambi kwempilo yakho, noba sekufika noma ngabe lini usihlobo lwesilingo phambi kwempilo yakho, unamandla ukuthi kubhaliwe Sathane, kubhaliwe ukuthi umuntu akaphili ngasonga sodwa. Silandelwa amakholwa these days la khona impiliso lapho khona ukuphila kuthengwa khona. Kuthiwe come ngeseed yakho, lesi simo sakho esikubambile siyokunqobeka. Kanti abazi ukuthi abantu, umuntu onqoba isimo somuntu, umuntu onqoba inkinga yomuntu uJesu. Namhlanje abantu abasanikezwa uJesu emasontweni, kodwa abantu kuthiwa mabaze neminikelo yabo ukuze basizakale, ukuze bancedakale. Kanti akekho umuntu othi receive Christ, lesi simo osikubambile, lesi simo esihlasela impilo yakho sizonqotshwa uJesu Kristu. La khona siphile esikhathi la khona kubona ukuthi yonke into is by force, yonke into iyathengiswa esontweni. Kanti ayisekho lento yokuthi thatha uJesu empilweni yakho, uphile naye uJesu, aphile kuwena. Ngoba uJesu, he is the first and the last, he is the beginning and the end, he is the source of life. Sifuna namhlanje siqondisa amakholwa, siqondisa abantu ukuthi eyona nto esiyidingayo, sidinga uJesu. Asidingi i-prosperity gospel, asidingi ukuthi umfundisi utheni, kodwa sidinga ukuthi ilizwi likaThixo lithini ngempilo zethu. Izwi likaThixo lithini ngempilo zethu. Namhlanje siphile exesheni lapha khona abantu besengenandaba nokuthi ufike ngabani isikhathi esontweni, ufike ngabani ukuthi ayokhonza uThixo. Ngoba imishini yethu kuba yonke imiqathango yezwi likaThixo sifike siyibambe. Ubuyakhumbula uPeter noJohn ku-Acts chapter 3 la khona babesiya esikhungweni sokuthandaza, endlini yokuthandaza. Lithi kwakuyilihora lesithoba, ku-9 ngelaxesha. Lapha khona besazi ixesha lokuba ngexesha elithile kumele sibe sisendlini kaThixo. Kumele sazi ukuthi ngexesha elithile ngosuku oluthize kumele siyomkhonza uThixo. Kodwa these days amakholwa abasenandaba nokukhonza uThixo, abasenandaba ukuthi bafika ngabani isikhathi esontweni. Ingxaki kwalekhisha kwasuka indaba yokuba abazalwane bafundiseke, abazalwane bateach. Ayisekho iofisi endlini kaThixo yokuba teaching, office ye teaching. Ekhona i-office ye-prosperity, i-office ye-prophecy, i-office yokuprofeta lapha kugcwele khona abantu ukuthi sizoprofeta abantu ba yini ingxaki yakho. Kanti lapho esontweni asiyanga uyoxelela indaba zethu, kodwa siyela ukuthi uThixo uthini kuthina, kumele senze njani ukuze simkholise uThixo. Kodwa these days amakholwa amaninzi abazi ukuthi ayelane esontweni, akazi amakholwa amaninzi ukuthi siyofuna ntoni esontweni. Abanye sebede bahlala phansi bagive up empilweni. Ingxaki azange bafundiswe ngevangeli leqiniso ukuthi umuntu kumele aphile njani in the kingdom of God. La khona abanye abantu sebede bagive up ngenxa yobunzima obukhona empilweni zabo, babona ukuthi abantu babamshiya uThixo, abantu balahla uThixo. Ingxaki andibasola abantu, kodwa nisola lo muntu kwakusuppose uba ubafundisile ngevangeli likaThixo. Ngoba there's a reason why the time uLazarus ehlala kuThixo engasuki noma izimo zemshaya, ngoba waba ne-understanding ukuthi I know who is God in my life, I know who is Jesus in my life. uLazarus wathi kungcono ndife kulongena ethuneni, kungcono ndihlale kuloThixo. Kodwa amakholwa amaninzi azake wona abambe the teachings, ngoba abasekho abantu abafundisa ivangeli emasontweni. Abasekho abantu abaxela abantu ukuthi la kwaThixo kuyabekezelwa, la kwaThixo kuyahlaliwa, noma isimo sinjani kodwa la kwaThixo kuyahlaliwa. Siphila kwelo xesha elinjalo lapha kuthengwa ukuphila, lapha kugcwele I receive.
lapha khona imessage zakhona njalo zixelela amagqwirha ukuthi abakulandelayo they will be scattered, abaleqa impilo yakho they will be scattered, abathakathi abaloya wena babese besithi come and give ngemali yakho, bathi come and give. Kanti le mali yakho ayizunqoba izimpi zakho, le mali ayizunqoba abathakathi, le mali oyilethe esontweni ayizange kuzokwenza ukuthi uphumelele, kodwa iyodwa into eyozokwenza ukuthi umuntu akhululeke uJesu Kristu. Lapha khona uJesu efundisa abafundi bakhe esithi kubo musane besaba ababulala umzimba, kodwa these days abantu abayazi leyo nto, abantu bagcola ifear, bacimba ukuthi eyona nto eyenza yonke into imali. That is why namhlanje ukuthi umuntu aenda bese yothengisa ingcebo yakhe, ahamba ithatha uyinikele esontweni, ingxaki akana revelation ukuthi there is into eyenza ukuthi umuntu akhululeke uJesu Kristu. uJesu okhulula umuntu, uJesu is source of life, uJesu wenza ukuthi umuntu aphile right in the church, uJesu wenza ukuthi lifestyle yekholwa iphile right, uJesu Kristu kuphela. Hayi lento sayigcwele emasontweni, hayi lento sekuthengiswa izibusiso. Umuntu ukuze abe blessed kumele anikele ngemali yakhe, kanti we are not blessed because of isinikela ngemali zethu, kodwa we are blessed because of we have Jesus in us. Remember that the word of God says we are blessed with the spiritual blessings, ngoba usibusiswe ngoba sino Jesu empilweni zethu. Uthi uJohn xa ethetha uthi bonke abawamamkelayo wabanikeza amandla negunya ukuba babizwe ukuba bangabantwana bakaThixo. Sibusisekile ngoba sino Jesu empilweni zethu. Kumele sizame ukwazi ukuthi yini injongo yokuba siyohlangana amakholwa endlini kaThixo, yini injongo yokuba abantu bahlanganiswa ngoba ngenxa yezwi liyabahlanganisa. Masingavumeli ukurojwa ingqondo, masingavumeli ukuthi abantu basixelele always prophecy. Abantu mabasixelele ngoJesu, abefundisi mabasixelele ngoJesu, abaprofeti mabasixelele ngoJesu, ama-teachers, everyone who is the leader, who is working in the church, makasixelele ngoJesu Kristu. Sifuna uJesu into esiyifunayo, sifuna ukwazana noThixo. That is why ezothi uPaul, so that I may know him and his power of resurrection. The only thing esifunayo is to know Jesus, is to know Christ. Sibambane naye, siphile kuyena, yena aphile kuthina. Into esifunayo leyo, into esifuna ukuthi sihlale kuyena, side ade yena athi niyanijabulisa ngokuhlala kumina, kutsho uThixo. Kodwa leyo nto iyokwenzeka kanjani sekugcwele ukudlala emasontweni? Abantu abaninzi umva umuntu sekethetha ngama-tongues esontweni, umangala ukuthi lama-tongues wathathephi. Ingxaki sifika kwixesha lapha wonke umuntu engenandaba, ngoba nama-tongues akhona abantu abawathethayo esontweni abathandaza ngawo, amanye akusingawo, amanye afojiwe enziwe ngumuntu, amanye afojiwe umuntu wazicreatela ukuthi I will pray like this, kanti abazi ukuthi lento is the gift of the Holy Spirit, umoya engcwele osike kunikeza. Abanye abantu bacimba ukuthi lento kumele ube likholwa ukuzifojela uzenzele yona, ukuze ubone ukuthi nawe ufuna ukuzifaka la ungangeneki khona, ungangeni khona. Siphila namakholwa la ezifaka khona, ezifaka ngenkani, kanti lento kumele ibe neperiod yakhona. Lapha you must wait for the Holy Spirit, you must wait ukuthi uThixo uthini, ukunikeza nini lento. Khona ngesinye isikhathi lapha khona abafundi bakaJesu bebuza abantu ukuthi nake neva nango moya ongcwele, nake neva nango moya ongcwele. Kumele ube likholwa elivumayo, elizidelayo, elazi ukuthi andizange neva okanye azange ndahlangana nomoya ongcwele, ukuze ukwazi ukufundiswa ngomoya ongcwele ukuthi who is the Holy Spirit, uzokwenza ntoni empilweni yekholo.
That is why namhlanje amakholo amaninzi ethetha ama-tongues ungazi ukuthi lento uyithatha phi lo muntu ngoba lento ayina sound, ayina sense kulo muntu, ayina power ngoba ama-tongues kumele umsebenzi wawo kubonakala ukuthi enza ntoni empilweni yakho. Uvele ukuthi lo muntu lona uyabhibhidla, ayikho into ayithoyo ngoba lo muntu ugcwele ngoba leli bandla lakhe sizi kuthiwa is the ministries kanti akazi ukuthi lento kaMoya Ngcwele into ebalulekile, into enkulu, into uMoya Ngcwele uzo empowerisa ikholwa. uMoya Ngcwele ngeke azakwazi ukunikeza the gift uMoya Ngcwele kanti in your spirit you are still weak. uMoya Ngcwele ufika zoku empowerisa before akunike lezi zibusiso afuna ukunikeza zona, afika ku empowerishe, afika kwenza ube strong, ube ikholwa elinamandla elistrong before ngeke nje ufike uthemba umuntu osafika. Umuntu osafika kumele uqala umtrain, eqala traineke, atrain alazi ivangeli ukuthi lintoni ivangeli. Abantu bacimba masiye esontweni siye luyodlala, kanti asiyangi uyodlala kodwa siye ukuthi siyokhonza uThixo. Sifuna ukwazana nalo Thixo odala izulu nomhlaba, lo Thixo wathi masenze umuntu ngofana nathi. Siyafuna ukuzibona sigqibelele ekumazini uThixo, ekumazini uJesu Kristu. Ingakho senza show ukuthi ingathi abantu bonke, ingathi abafundisi bonke emasontweni bangafundisa abantu ivangeli leqiniso ukuze abantu bazethembe bona, bathembe ukuthi I have God in my life. Anisesabi into la emhlabeni, andisabi ukusatshiswa ngoba ndinoThixo empilweni yami. Kodwa these days abantu abaninzi ngamagwala, abantu abaninzi bayosaba andibasoli ingxaki, bayarojwa uma befika esontweni. Abanikezwa intando kaThixo, abanikezwa uThixo, kodwa banikezwa izibusiso, banikezwa izinto eziphathekayo, abanikezwa uJesu, abantu abanikezwa izwi likaThixo. Ngoba umuntu uyabona ngokokwami ndithi what is the use ukuba ndiye esontweni kana andizunikezwa uThixo, andizunikezwa izwi leli lifuna leli lenza ukuthi umuntu aphile, ikholwa liphile ngalo. What is the use ukuthi ngitshone esontweni kanti kuyodlalwa khona, kanti siyoxelela ngo amen I receive. What is the use ukuthi ndiyami lohlanganyela nabantu ababhedayo? What is the use ukuthi ndiyohlanganyela nabantu abangenandaba nempilo yomuntu, abangenandaba nokubhubha komphefumulo womuntu, abantu abanendaba ngokuxelela abantu iprosperity more than to preach the gospel? We are not going to church ukuthi sifuna ukuva iprosperity yomuntu. Asiyela ngesontweni ukuthi sifuna ukuva ukuthi umuntu uthenga imoto. Asiyela ngesontweni ukuthi siyova umuntu uthenga umuzi, or umuntu utshatile, or umuntu uthola imali. Kodwa siyele esontweni ukuthi siyokwazana naye uThixo, sifikeleke emazini, sifike siqondiswe, simamele ukuthi uThixo uthini apha kuthina. That is why emabandleni amaninzi ayisekho impilo yokuphila ngcwele. Abantu abaninzi abasaphile right in many churches. Abantu abaninzi abasahlelanga kuyo uThixo, abasahlela ngezwini. Abantu abaninzi balahlekana noThixo ngenxa yezimfundiso ezifundiswa emasontweni, ngenxa yemfundiso ezifundiswayo emasontweni. Abantu abaninzi abasakho kuThixo. Abantu abaninzi badukiswa kakhulu, bacima ukuthi lento yesibusiso yi-material things, lento yesibusiso. That is why kuthiwe come with your seed and receive your blessing. Kanti it's not like that, ayihambi kanjalo. Lento ihamba ngokuvuma. Ithi iBhayibhile sivuma ngomlomo, sikholwe ngenhliziyo, sibe sesiyasindiswa, sikholwe ukuthi uThixo umvusile uKristu Yesu kwabafileyo, sibe siyasindiswa ngoba injongo ukuthi sizibone sihlezi kuyena, si-rooted kuyena, siphila kuyena uJesu. Sengathi wonke umuntu angaliva lelizwi, angaliva leliphimbo. Uthi xa ithetha uJohn athi nje ndiumbhobho, ngimemezela indaba ezilungileyo.
ingathi abantu bangayazi ukuthi bazane noThixo. Isifiso sami ukuthi abantu bazane naye uJesu, behleze emasontweni bemkhonza uThixo, kodwa bamkhonze bebambene naye, bamkhonze besazana naye uThixo, ngoba ayizusinceda into yokugcwala kwesonto kanti abantu abahlelanga kuyena. Ayizusinceda into yokugcwala kwesonto kanti abantu bayinkuni zesiwoko, kodwa into esimfunayo ukuthi heaven must be full and hell must be empty. Kodwa abantu these days, the leaders of the churches, uziqonde nendaba yokuba kushunyele ngobungcwele ayisashunyelwa lo mpilo emasontweni, ayisashunyelwa lo mpilo ukuthi abantu uma bengaphili right they are going to hell. Abantu ayisashunyelwa lo mpilo ukuthi uThixo akayifuni impilo engcolile, ayisashunyelwa lo mpilo ukuthi abantu mabahlukane nezono zabo, ayisashunyelwa lo nto emasontweni. Kodwa eseyishunyelwe emasontweni these days kushunyelwa the prosperity, ukuthi abantu bazana ne-prosperity. Yemtaka baba, yazi lento ungacima uThixo uyasebenza when usiva abantu abaninzi besithi God gave me this, God gave me this big car, God gave me this big house. Ungacima ukuthi uThixo uyasebenza masonini kanti uThixo akabonakali ngendaba yokuba i-material things kumele kusebenze kanjani. uThixo ubonakala ngempilo yekholo ukuthi lo muntu lona is rooted in the word. Lo muntu ibonakala ngoba lendlela agqoka ngayo useke zakele. Kodwa these days abantu babona uThixo ngento eziphathekayo, abasaboni uThixo ngempilo yokukholwa. Abantu abaninzi abafundisa nokukholwa, abantu abaninzi abazi ukuthi ukholwa yini, bazi ukuthi ukukholwa kumele kubonakale ngento eziphathekayo, kanti ivangeli balilahle kudala. Injongo yokuba siyesontweni ukumkhonza uThixo, ukumazi uThixo. Let us not allow the chaos eyenzakalayo. God these days uThixo makavusa abantu abazomshumayela izwi likaThixo. Kunebandla lokuthiwa ibandla lase-Efese. Lela bandla leliya kwakulibandla lihlezi lithandweni lukaThixo, lihlezi emandleni kaThixo. Ingxaki lafundiswa ngoThixo, ingxaki lifundiswa ngoJesu, lifundiswa ukuthi ikholwa kumele liphile kanjani. Lalizwayi phakwela bandla kwaba libandla li-strong kakhulu, libandla leligcwaliswe ngamandla kakhulu. Kodwa these days amakholwa amanensi, they are no longer rooted in the word of God. Lapha khona umuntu athi sehleli yedwa athi manivula iTV yami or manivula ilaptop yami ndimamele iBishop, ngoba manimamele iBishop nithola amandla asiwatholi ngokumamela iBishop, amandla asiwatholi ngokumamela uThixo, amandla asiwatholi ngokumamela umfundisi, kodwa asiwathola amandla ngokumamela uThixo, ngokufunda izwi likaThixo, ngokumamela umoya engcwele ukuthi uthini umoya engcwele. Amandla asiwathola ngezwi, kodwa asiwatholi ngomfundisi othile. That is why these days, even in the testimony yomuntu is material things. Testimony, if material things, testimony must testify about Jesus Christ. You must testify about Jesus. Baninzi abantu njengoba utestify ngemoto yakho, njengoba utestify ngendlu yakho, nabantu abangakholwa banazo izinto nazo. Kodwa iyodwa into emele basitestify ngayo i-gospel of Jesus, ukuthi since ndila kuJesu impilo yami seyatshintsha, sendiphila ngcwele. Nani kade nihluleka, kodwa ngoku sendiphila impilo kaKristu. La khona amakholwa sekerojwe kakhulu. Siphile exesheni lapha khona amakholwa amaninzi sekarojwa, bacima ukuthi ukutestify kumele utestify ngezinto eziphathekayo, kanti ayihambi kanjalo. Amasonto amaninzi i-testimony zabo i-testimony ukuthi umuntu atestify ukuthi uThixo umphe imoto, kanti le thola ukuthi nale moto athi uThixo umphe yona imoto imali ayithatha ebank othenga imoto, athi uThixo umphe imoto emveni koko. Uyabona ukuthi lo muntu uzelaya, lo muntu uhambile wakwenza loan ebankini, wafika wathenga imoto, umuntu wabuya nemoto wathi God gave me this car, kanti umuntu uhambile wakwenza loan ebankini. Kumele sishumayele iqiniso, sithethe iqiniso bazalwane ukuthi la khona uJesu khona, ethi the Spirit of God is upon me, is anointed me ukuthi ndi preach the gospel. uJesu anoint ukuthi ashumayele indaba ezilungileyo to the poor.
aphilise abagulayo, heal the sick. Malibonke igama likaJesu. Kumele sibe amakholwa alaziva ivangeli, amakholwa anganyakaziswa ukuthi kwenzakala ntoni, amakholwa angesabi. These days ku announce many different types of sicknesses and viruses. Ovikhola lisithi hey man fake imask ngoba leli khola lisamethembu Thixo lanikezwe into eziphathekayo. Yamakhola amaninzi abangamagwala la khona ugovernment announce ukuthi hey there is a virus ekhona, kumele nizinakekele. Only the word, only God who cares about us. uJesu nendaba nempilo zethu akumelanga sosabe, kumele ube likholo lazi ukuthi lo mzimba endiwembethe kulithempile lokuhlala umoya ongcwele, lithempeli leli. So angeze isifo sizokuhlala kulo mzimba, angeze ivirus izohlala kulo mzimba. Kumele sibe ngamakholwa azinzile ezwini, amazi ukuthi who is God in us. Malibonke igama likaJesu. Kumele sazi le chaos esegcwele emasontweni, kumele le chaos sikhiphele ngaphandle. These days abantu abashumayela iqiniso abasavunyelwa ukuthi to preach in the church, ngoba laba bantu kufuneka kume abantu epulpitini, abantu abazoxelela abantu ngematerial things. Kumele abantu epulpitini abazoshumela iprosperity gospel. Kumele kuma abantu epulpitini abazokwenza sure ukuthi imali bayithathe ebantwini. Kumele kuma abantu epulpitini abakanandaba nomphefumulo obhubhayo. Kumele kuma abantu epulpitini abakanandaba nomuntu kodwa banendaba nebusiness abaliphushayo. Ngoba emasontweni amaninzi kuphusa ibusiness ukuthi today kumele senze imali ekunka. Is a business kubantu abaninzi, is a business, and ubona kuba kuvele qola imali kakhulu more than to preach the gospel. Bathatha imali eninzi, they preach too much about money. Ubona isikhathi baspenda kakhulu emalini kodwa baspendi kakhulu ekubeni ukuthi umuntu asindiswe, ekubeni ukuthi umuntu aphile right in the kingdom of God. Balibonke igama likaJesu ngoba ayiseke relationship between God and man. Akusekho ubuhlobo phakathi koJesu nomuntu. Abakhohle ukuthi there is one mediator between man and God, the man Christ. uJesu mediator, Jesus is our advocate. Kodwa abantu abaninzi sebekhohliwe, abasakwazi lokho. Into abayaziyo imaterial things, into abayaziyo kukuphatha into eziphathekayo. Kanti abazi ukuthi izinto zethu are spiritual. The fight that we are fighting is spiritual. It's not physical. Kodwa amasontweni amaninzi ifight yakhona is physical. Fight yakhona ukufight against abantu. Even sebethandaza bathandaza against their enemies. Bakhohle ukuthi uJesu utheni, ukuthi uJesu bless those who persecute you. uJesu uthe bless, pray for your enemies. Because these days you pray against your enemies, you pray against those who persecute you. Uyabona ukuthi it's no longer the gospel, or it's all about you. It's all about their self and their churches. Akusena ndaba ukuthi la we still need more people. La in the kingdom of God, we still need more people. We still need more souls. La in the kingdom of God. Kodwa these days instead of that is why abantu abaninzi abasena ulatshisakalela ukuthi let me go to church. Abantu abaninzi emasontweni bafika belimela, abanye abantu emasontweni bafika befuna ukuzibulala, athi umuntu let me start ukuthi ndiye esontweni qala before I kill myself. Abantu esontweni bafika benenkinga ezininzi kodwa babefika esontweni bafika kudlalwa. Bafika abantu abaninzi kudlala emasontweni. Abafika abantu sebengasasizakalanga. Ask yourself ukuthi bangapha abantu bathe babeza kuwe bafike bangayitholi lento bebeyifisa, bafike bazibulala. Bangapha abantu abaninzi abazibulala ngenxa zange bayithola into ababeyifuna kuwena. Lo mlomo nawo umlomo ukudeclare the gospel, the good news. Kodwa these days abantu abaninzi bafika belimele, babe belimele emasontweni.
Umuntu ufike gula ahambe gula ingxaki lento umuntu are no longer rooted in the word. Abantu ba rooted kwizinto eziphathekayo. Abantu imission yabo is to make sure they are doing their business in the church. They try by all means ukuthi imali ingene emasontweni, bavula futhi even ne strategies ukuthi singenza njani in the church to make money, ngoba imission yabo is all about money. Remember these days ithi iBhayibhile, in the last days abaninzi bawuba ngabathandi bemali. These days abantu abaninzi bathanda imali more than to preach the gospel. Lento bekusaboza bayenziwe umuntu ongakholwa, umuntu ongenathixo, yenzeka kulabo abantu abathu bayakholwa. Yenzeka kubafundisi abaninzi abantu bayakholwa. Yes, we need money in the church so that the gospel ihambe. Kodwa le mali abayidinga bona imali ukuba bapusha amabhizinesi wabo balale bedlile. Akusiyona indaba ukuthi umuntu asindiswe. Yazi even noba unikeza umuntu uthi umuntu makamkele uJesu, the moment umuntu receive uJesu ugcwaliswa ngamandla. Kodwa these days umuntu wamkela uJesu namhlanje athi xa ephuma esontweni or xa isuka phambi kwakhe afika abuyele kule mpilo bekade bekeyiphila. Ingxaki banikeza uJesu ngabantu abaweak, abantu ifocus yabo iku-material things. Into eziphathekayo. Too much chaos in the church. Too much chaos in many churches. Kumele sazi ukuthi la sishumayela ivangeli, la sishumayela uJesu engumsindisi, laba sikhulula abantu ababophekile ngoJesu. Lapha sifuna ukuzibona wonke umuntu ehlezi uThixo, ehlezi ngoba ulidwala lethu. Leli iBhayibhile sakhelwe phezu kwesisekelo sabaprofeti nabapostoli, uKristu itshele mbombo. Lakho ifoundation yakho konke is Christ. That is why we must preach Jesus in our churches. We must preach Jesus. We must tell people about Jesus. When you are telling people about the prosperity, you are not preaching the gospel. You are not telling people about Jesus. God, you are telling people the prosperity. Imission is to tell people about Jesus Christ. Let's go back to the sense, our senses. La kona siqika khona sazi ukuthi ixesha lini leli uJesu uzobuya abafundisi abaninzi beshumela iprosperity. uJesu uzobuya abantu abaninzi bengahlelanga kuThixo, bengazani nezwi likaThixo. Amasonto amaninzi agcwele kanti ngaphakathi kugcwele abantu abangahlelanga kuThixo, abantu abangamazi uJesu, abazi ubishop, abazi uapostle, abantu abathi xa kungena ubishop kumele kuphanye khona esifu ngena uNkulunkulu. Abantu abafundisi abaninzi benza uNkulunkulu emasontweni, benza uThixo emasontweni kuyabhawa before bona. Abantu abaninzi basaba ibishop, besaba abaprofeti, besaba abapostoli, ngoba bekumele bekusathe uThixo. Ungamesaba umuntu, saba uThixo. Kodwa these days senza abefundisi oNkulunkulu. Kumele sibabhawele, kumele sivume ubhawela abefundisi. Lithi iBhayibhile mhloniphe umuntu othi ungamesabi. Lo muntu omesabayo wena uyafana nawe. Uyafana lo mfundiso omiphambi kwakho uyafana nawe. Lo muntu omiphambi kwakho unoJesu na unoJesu. Unomoya engcwele na unomoya engcwele. Yini ezawenza ukuthi umesabe lo muntu umhloniphe? Mhloniphe as your leader, not as your God. Kodwa these days yonke isystem kaNkulunkulu bayitshintshile abantu. Abantu abaninzi bayitshintshile isystem kaNkulunkulu ukuthi lento isebenza kanje. Akuseke isidingo esontweni. Isidingo esikhona izidingo zokuba umfundisi macebe. That is why in these days ufocus kakhulu kubefundisi more than to focus kumuntu obhubhayo. With soul. A mission is to make sure abantu base right in enkosini. That is why ubona ibandla laseKorinte la edaba selisuka uThixo ngenxa yesimo sasihlasela ibandla, kodwa uPaul zangavume ngebandla laseKorinte.
wenza sure ukuthi ibandla laseKorinte ulibuyisela kuThixo ukuze kube libandla limazi uThixo lifike liphile ngcwele. Ora these days abantu abaninzi abasayiphila impilo engcwele ngenxa yemessage abayithola esontweni. Ukudla okudlayo yiko lokho kuzokwenza ukuthi amasoja wakho omzimba aqine. Ukudla okudlayo yikuko okuzokwenza ukuthi umuntu ahlale right emzimbeni. Even nase church ukudla okudlayo, the teaching oyifundiswayo, the preaching oyifundiswa esontweni izokwenza ukuthi ube ulikholwe linjani. Yonke into oyidlayo yileza kwenza ukuthi wena ubonakala uyiyo. Lento oyidlayo uzophenduka kube yiyona. Lento oyidla esontweni, if esontweni waxela ngoJesu, uzoba rooted in the gospel, uzoba rooted in the word, uzoba rooted in Christ. Kodwa uma uxelela ngeprosperity, ingqondo yakho uzaringa iprosperity, ingqondo yakho uzaringa material things. Ngoba wena abaxelela ngeprosperity, abaxelela ukuthi ikholwa kumele liphile kanjani. Abapostoli bakaJesu babengayishumayeli lento efundiswayo these days. Abapostoli bakaJesu babesenza sure ukuthi ibandla likaNkulunkulu lihlezi kuNkulunkulu. Kodwa these days abantu abaninzi bafundisela ukuthi sabana bishop, sabana umfundisi. Yonke ingcebo yakho ithatha uyibeke phezulu komfundisi. Ayisashunyela ukuthi umuntu kumele abe rooted in Christ. Bandla likaNkulunkulu these days balidunga abantu abaninzi, bafaka udothi ebandleni kaNkulunkulu abantu abaninzi. Abantu abaninzi bafaka izinto ezingasoze zasiza umuntu. Iyodwa into efisiza umuntu uJesu Kristu. Usibona namhlanje sisaphila is because of the gospel, is because of the mercies of God. These days abantu abaninzi abanandaba nomphefumulo womuntu. Kumele when you are a pastor, when you are a leader, kumele wazi ukuthi mission yakho is to make sure ukuthi izimvu zikaNkulunkulu ozikhokhelayo ozilidayo uzikhokhelela kwimadlelo alihlaza, uzikhokhelela kumadlelo la khona zizofike zithola uNkulunkulu khona, ziyofike ziphuza uJesu khona. uJesu ungamandla okuphila, uJesu ungamandla okuphila. Kodwa namhlanje sikhokhe